pite tu kala esan gal sunga okeng ne hon advantage ala uwa thungei lo ahen se ho hi atam se tan ngai nom hi zong le nampi khat hi ti a ei sei na ho le e bol na ho tha be in ahen sei ki dubin epsa wa ept bol ham ti het na dingin tu chung liang mei naga council eastern zone ho thu se hi ga anga yu hi ti ve naga pupa gama agam neite naga ho het pi na le phal na zaw lo wa KUKI chen na ho agang thei pen le sei tu na lo wa ki hol do ding ki no do ding a hi tin liang mei naga council eastern zone lncez te chun gi na ananei vin hi zania lncez nin thu so bol na chun snapati district hop sunga nagate pupa gamin a hop saitu gam phajol subdivision sunga karam vai phei kho a KUKI thingnoi kem ki sa na chunga alung ti za na a phungin a hi lncez nin a sei be na achun achi sa thamasa ho a foothills naga coordination committee fncc in ki phinna abol chu governor makaina nagate gamle go ki beng tup ding a hi tia ki tep na anei je a anaki so hai a hi chu ta sananei pum le chamna ding gel kho na zala ki thununga a hi hinla tu hin kagam lailung ta uwa foreign militant so omna ding mun akisa e etin karamwai phei kho a KUKI thingnoi ho kem hi thlangphung ta a indian security force ho to governor vetsuina noya kisa a hi tinjong ngo na anein a hi hichi karamwai pheya thingnoi ho omna ding kisa ho agang thei pena government en aphit hla lo le achamlowa sumang na dinga na to na kinei ding a hi ati gamsung boy na dinga KUKI refugee ho le militant so doha bol puma kagamu alamlowa drugs trafficking arms smuggling chule dantokikal thildang danga amanjing hi kingai thimlo hilding a hitai ati in hi ministry of home affairs le manipur government head pi na hichidan di lowa sumlepai kilam di lo ho hi gamnei te do na in akimang tai tin lncez chun a sein hi naga kam hi politics a kide na ding hi poi tin lncez chun ministry of home affairs le manipur government henga gel do sa da zong anein hi izemti a government le fncc in agreement ana neilhon lo sabji a gamkaya tisan su om kha le kibang chena ani ni hlona mo akipu hlondik a hi tin lncez chun gi na zong ana nei ki duvin hi alang khana tuni chun lengmei naga council manipura working committee ho chun senapati district nga meremmei ho adingin thudi justice ana thun ki duvin Amaho seidung zuin liangmei meremmei ho inchu jathumla somsagi lang aki susein gancha ho aki gumangin chukile thilelo ho hobunga ahi in community ho thil ki kholna mona ho zo se abonin krol gup manlang anaki gudo e atiki duin he a khomite seidung zuin hochaga ho khomite chu nampu a enu wa kona mi phalo hon akai do wa numei chapang ti lo wa chu numei ho zo si a hi a pasal ho hi a awo jengdanu a hi chule hiti a thilhung bol ho chun ama ho chu achan kiti command nu ya hongdan a seiwin ama chu nsn gprna maram thangal caa a eo adu tu dan in jong a seikit win hi thilum dan hi ama ho le ama ho ki ka jong hi gam ki chu na thu a hiti a hi ki bolu ba chu a hi in eho emi ho ka gamu hi atiwa e sante to igalu chance ala uwa eho chunga khansi na abol ho eho zo ithi mo zo a hi in tuka la kangpupi kangui district sunga achalo na ho le atu sei ho hi nga ngayu hitin nga ve kid hiti ve the real issues we are facing illegal migrants infiltration. Please go and see this highway side, Tamay side, Kangpopi side, and then Dimasa South, and Atibung and this Peren side. Lots of new villages. I don't know where they come from. They are occupying our land, and they are trying to make it this ancestral land or something like that. Please, my dear brothers and sisters, we
are targeted because we are peace-loving people. We need to know where we stand, especially in Manipur. The kind of land encroachment in Zilirong areas happening is in front of us, and we tend to stay silent because it doesn't benefit individually, but it harms as a community, as a society. We, the present generation, should stand up that this is not done. We have seen in Konsapul issues, we were not able to unitedly not able to protect our land there. Our brothers and sisters were subjected to untold misery. Sonams, anyway, protect Sonam again. Then, what is the purpose of leading? Jilengrong impui gilamda tawgunu hai bag indabida dum tawleba mai loi thadu khre thadoi ko Jilengrong impui gi mi ngate nei sir oi sir fajare lakho mathang da so mu thabi ge tawgunu harasu muk tawbagi khoi muk changal lerai hoje Jilengrong impui gi lamda moino pupi farm tawba mapan su khar chapa hore hojikti khoi mai thaba hore si moi mi khara su phare moi kani lobo lerame dugi mai thaba hore to zaman no thaba yade si poppy farm tawrambane khuna mu mai thare tawgunu harasu anirak sure hagum tawe si maribo mari clear Continue. Machi chin laga tem bayau khre di mata khre di di na tapo ho pige Mathang na sa lao cha ning di Pogona Oi tapi Nang gi mingkri ko ge che Ni nei Nang kari khun gira Loibol Loibol de leiri ba se Chahi kya sure? Hoy chahi ahum mari suram. Nang ahai mati karai de lagi lakpra. Hoy karai de leiri ga lakpra. Lapya. Singak rum ke. Singak. Barma rom da. Phai khang bra. Yang phai. Do. nang sa mi le lingi lak te ai da Ai mi la pa u de ne ai. Karai mi le bro. mi yam lai ri si de Mi lai ro su ai I tham da lak son ko. mi lai hai mi yam lai hai son Moi khang de ai.
Oh. ꯏꯊꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗ ꯂꯥꯛ Kari hai ba? Hello. Nang kanilaw to bose sahi kya sure? ꯑꯩ ꯀꯥꯅꯤ ꯂꯧꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ Masigi lam se kanagi lam no? Kuki gi lam na natraga naga jaleno impui gi lam lo? ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯝꯒꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯨꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯧ ꯈꯛꯇ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ Nang luibon de leiraga masi se kanagi lam na haibase nang karigi khangdaranga blind de thabak torga lege. Fajana kumu? ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ Se kanagi lam no haiba. ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅꯗꯤ Nakoi ning thowi min kri koge. ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯀꯧꯋꯦ Ma hoji kadai lege. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ Hiti achu MLA panjong aga muba apu apaten asat pi nau gama echen sa ubang ta hole machu a hikinin esanten ahintil do jiwa jet you affection khanin kanile bol ho hiti achu a bol ki nu chu a hikinin thilphalo a hi lo be set hi bol le tula hi apet pe na karma hi thungjeng achu a hikinin tuni thu a jong chu iwet le gamle sit thu a amaho le amaho hiti a ki bol chu isevin mujang imuta vet tu ge ya hi ilam kai ho hi gal nei pet hi ati ba imacha seilo ba gal mi ho no ya hi ti a hi kun jeng chu a hi kinin ipi hi le ese inel jing ba wa hi eishno pa thei ho wa kuna hi dal thei chana ikidal khanuwa masanguwa jang petna ibetuwa mano zo divin nan ikine uni adinga okyang me ho thu in sei nau chu chan him chai ve